मणिपुर चिरीपार अस्सलामुअलैकुम मैं कम तौंद्रेगे अदु वीडियो मचा वक्त मखादा दुम चथरके हंदक के इलेक्शन दा पंचायत इलेक्शन दा एपी की कैंडिडेट ओइदना गोविंदपुर बसकांदी इलाका दगी माई पाकना लाखिबा फारूक अहमद चौधरी ngasi nongthilda mafam kaya da visit tawki kasar du so ji yam sathini ising chi chawra manipur de ising chawbai matung ina kasar du so ji ising chi yam sathini luptuna thumduna makha ta ba video da dum ubu phangani mahakna visit tawdana awaba taba madradi yum kai luppa mafam kaya da mahakna visit tawki chatkhi aduga awaba tarbi mi makhai du unadana nungai ta bawari makhai ju phongdok nakhi adugi video ni makha ta apse adum maya makha se adum imbiro सिकुम्बा कैंडिडेट्स ने अखोन मथौ तारिसे मैम मथौ ताबिरिसे सुम जसा अवाना चलेगा जो मतेंग तौबा ngambado adu tawramba adre mayam gi awana da saruk yaru mi se sine khoi mayam na pamba candidate se adu alhamdulillah makha tab da so dum ma chathani khalli adu khaptani makhai video se dum ing biro ma na chalu mapam makhai se loina ward number adre di elaka loina haira ga mana video se sem jramni adu mayam adu ing biro makha tab এখান থেকে মানে কিছু আগে 40-45 ঘর আছে মানে ফুললি পুরো ডুবাইল আছে। ওয়ার্ড নম্বর 1 বাসকান্দি লম্বা বস্তি জল তো বাড়ের মানে কিছু ঘর তো তারপর ঢুকছি না। এটা হলো দেশওয়ালি ওয়ার্ড নম্বর 2 সোনাই কনস্টিটুয়েন্সি। আবো সব মানুষ তো টিলার উপরে আসে, জল তো এই একটু আগে জল রাস্তার উপরে আইসে মানে আরও বাড়ার সম্ভাবনা বেশি আসে। আর দিস ইজ চিরিপা তারাপুর জিপি and this is ward number 6. Almost 40 to 45 house has been already affected by the flood, so we are arranging a relief camp for them also. Thank you.